Pedalam mangke lalo nilituma APSLC party workers lo alangli phan BJP IT cell lo alangli tu mang yang FIR tu mang no Atul tu mau la elected MEC amat lo FIR pidam pen itu malah party workers apaan Amin ke? Ajit Timo Alam Khan isi social media long Ajit Rongkar social media long edited videos so ke post ke circulate olam bet lo lasila bangke niltum theklong dak lo ni thom ni khi prang na niltum theklong lo je niltum party president Sarjai Gathar lapen niltum mong anjir kita kram sapi alang lituma ai edited image tame BJP IPCL dum circulate pen lituma sarpan nong no mate defame claim ya panalang tum claim la sala so along tame nilitum thangta alang tum phan pasik sak phan tum dundela lapen minang an puthot BJP MP candidate Omar Singh Tiso alang liya photos tame ajha ka tum social media long circulate lo post lo masini lituma party workers Ajit Rongkar bang tame ajha ka image si share dong long ason si long lo sidame alang li post long le lapen ke share lake alang li chali an emunu si bang share het jong si lai hoi ke share an ban si nep etun lo dang te la bang ke alang tum action end tami sita nilitum pini FIR pilo je nilituma party president mate nilitum MP candidate nilitum Sarjai Gathar lapen ni bita pandami isi off skin image edited image labang so kasar kuler FIR nilitum launch lo labang so FIR immediately action enang nilitum pini lapen dak labang so thana lo dak luru lang solo so thana lo police tu isuran sa pili lo immediately action sa claim lagi BJP itu IT cell Fantus buat page do ke create do BJP IT cell kalau dak mesti dalam circulate lo adun tu lagi Raikom terang abong sinot so page ke lagi Facebook account lagi page kali so account long mata Rita Kram Sapi lapen itu masa Jai Gathar atau phan image edited pen data lang nuno pen circulate ini komen tu opor lapen kopiar ni ini lagi RNC aprang asal si dulu ya tarik pini ke inquiry si dan tarik inquiry lapen tarik ke sirket lah long sila so foto bang atom circulate kasila so against itu FIR piat lo immediately arrest nanti lang itu kan lapen action enangi itu masarpan demoralize support lapen itu mengjel kita kram sapi soarlo pan ke demoralize support lo Tenon nanti tu party lah workers ang ko bandag bandet pen kupili akes pa bondo non mat ke lang lipan ladak detain song si bikok lo lapen nilitum appeal lo unconditional release alang lipan pinai tu lapen jong si release slip lo tangpe angton ke share tum pan an alang tum arrest et ni Ano nang bayo bang kay nang release hindi kasi nong we bang release lo isi detain song si bikok